براستی یعنی ام ایریشنی داوی کل هندر باکر وجلات سوری هاتیه قوماندن یعنی ایریش کی نجره زبو جبر به سوجو به سبب اب ایریشان هاتین کرن جخوا هر کجی دزانه کو دولت ترکیه هر لبرانبری ریوبریه خسر کینو نفرتی وی هی جبر پروژه کی کو ریبرتی دابو نشاندان جبو گلان و یکم گلی کودست به ام پروژه کر گلی کرد له هندر رجوای کردستانی دبو یعنی نها گشتی اصلی باکو رجلاتی سوریه جبر هنجین تبون داگر کرن لی بدستی شروان یا پگه یا پجا قصد هاتن رزگار کرن جبوی جی قوناخی کو ببتنی دا اصلی رجوای کردستان بو اصلی سرانسری باکو رجلاتی سوریه نه ام ایریشانه ده راستی پر yani مترسیل سر گل و سر زاروک و سر جنان تکرین جبر اف ایریشانه همو سیویل هدف گرتنه نه ایریشی کی عسکری بون نه ایریشی کی توان عسکری بون او توان جنگ بو مروف بو جن بو زاروکان yani دوی چرچوه ده اما قوانین بیجن وقت بانگی کیش بو مافی مروف بکن کو ام ایریشانه کود هندر روجاوای کردستان ده تکرین یانجی دو هندر باکور جلاتی سوریه ده تکرین دمل دست لسر و ایریشانه راوستن و کان ببین خودی دنگ گل یعنی گل سیویل نا اف قناخه ده ام مدید تنه هندر باکور جلاتی سوریه ده اف ایریشانه نهاتن کرن هر وها لشنگالیجی اف ایریشانه هاتن کرن لکیلک ایریشن کو لسریچیان دکن لکیلک ایریشن کو الگل سیویل هدف دکرن یعنی لهمبری و گشتی است دورین کوره و بری خسر خاطر ده بجی کریه خل و داره آمده کریه گل پیوره بویه که وقت سینوره کی خوا وقت سیستم کی خوای روا دیتیه او دورانه تن بمب باران کرن جبویجی اما براستی ام بمب باران کرنا ام ایشن دجی مروفاتی اما شرمزار و لعنت دکن و هویدارن همو گل و همو دزگه دمل دست لوی سر ایریشه راوستن توانبن دنگی گلی سیویل برز بکن یعنی راستی پیوندی ام هر دو بابتنا به هفدونیه جبر یکم تشت او کاتی کو دولت بخجلی بحث کر و بانک کر کو ریبرتی به لپارلمانتوی بانک بکی بو جبو پک کی جوله بدرا استاندنیان جوله بدرا کرن لبرانبری و بدنگیه کی نام دولتی هات کرن کو اف ایریشانال سروجاوا هاتن کرن یعنی تو بابتی گریدای هفدونینه تنجبر او داخاز کو دولت بخجلی کریه yani bir şevaya ki şevaya ne veciye ve de bu reberti bu şevaya bu xazın binin parlamentoya bu şevazi ev bu xazın de parlamentoya deng berz be le ama tişte roda divay ve ev hevditine ku Ömer Öcalan döndür yani çündüne İmraliye ve hevditine bir rebertira ama medit yani rasti konaxak bu yani name ki reberti hat diyar kirin dve nameye de ku yani berxudan او برخودان او تکوشانی گلان کوته کرن گل رانا وستینه جبر اف هفدیتنا ند و استکو تنب اف هفدیتنا او تجديد كل امراليه ب راكرن تمام نتن سر برتي سر همو سياست مدارن كود هندر امراليه دو زندان و زندان باكور ده جبو وجي يعني او تكلي و نبو جبر تنی پروژه بو و پروژه کی تنی روجاوا جخوره وقت پروژه کی بناو دنگ و کوجره برتی ده هات بو دامزراندن اف پروژه و میجی وقت روجاوای کردستان اف پروژه یعنی خودی لو پروژه درکتن جخوره وقت اساس گرتن جبویجی او بو صدمك كو دولة تركيا ايريش بكي يعني وك هركز زاني اف جارس يما كو بناسازي روج افات رو خاندن جبو وجي يعني راسي اف ايريش و اف داغر كري كل سر روج افات تكرن يعني ند اصلكي رواده تكرن جبر اف ايريشانا باواي كي سيستماتيك سر روج افات تكرن كو قال خل روج افا ناس بيري قال روج افا خورا وك آرمانج وقت جيه کی آرامی اولهی نبینه جبو وجه
وەک هوندزانن jî berî wê di şerê Libnan û İsraîlê de du derê de jî gel xwespart cihên rêveberiya Xweser yanî wek cihekî ewleş xwe re dîtin xwespartin cihên rêveberiya Xweser ji bo wê jî بۆ وەک ئەم بێژن وەک جیهێکی ئێ هەری ئەولە هەندر جیهان هەندر ڕژهڵاتە ناویندا کو کورد خۆلێ بسپێرن کو ئەو کەسین عەرەب و ئاشور و سوریان کو لبنانینە خۆلێ بسپێرن ji bo wê jî ev êrişana demê hatin kirin ji bo gel di metirsiyekê de jiyan bike gel di cihekî lawaz yani çawa cihekî ji xizmetguzariyê Kurd jiyan bike yanî ji derê baz din derkevin yanî wek hewl didin koçberiyekî qesrî du derê de çêbikin ev jî rastî li beremberî ew tawanên tên kirin cihekî şermezariyê ya cihekî rûreşiyê ku dewleteke wek dewletê Türkiye were êrişî hundirî Rojava bike hundirî Bakur û Jilatê Sûriye bike ku du derê de gel xwespartiya wê sîstemê hemû mafên wê têda tên parastin hemû rengê wê du derê de tê parastin ji bo wê jî ême em êrîşane rastî şermezar dikin.